nirok nukhana mi approach ng DSF Puspabanta Palace Bustangos ng kaisa movement kay man a very peaceful movement sini amo na demand tong ani sing mi approach khanagoi sing ma asok kami approach je government of state government of Tripura borok Puspabanta Palace no touch group no yaparoi amo 5-star hotel sanagani thangai to ani chinari information paimani boni bagai chung mi approach protest kaiga tini chung sini tribal affairs minister honorable borom gunang Vikas Debarma malai paika bobu saka yes omo proposal ngkha boroni cabinet haifan amo bobu mi approach ni protest nu kabo sagu je mansa bosai to gui nai tani homale TSF khorang ti sakaba but definitely omo sini community ni sentiment issue ti sini boroni sentiment issue bomo naya nai sagu जों public na appeal khainai जों mi approach to जों peacefully sitting demonstration khaika tini si tribal affairs minister malaka जों member mi afarka sini je demand no as a history place no taro thong hnai amono museum te cultural research center snathing government जों amono apatti khaya borok Tripura development musu khangke alka jaga rogoi 5-star hotel khaithang जों amono oppose khaya जों bu musu Tripura development thong chini youth of employee generating thong nang kakit kahang na edisi area wa khaiti bati bu amo chin bai bu chini boron bai te bu sanai जों public na appeal khainai ner omono segui na di baksa confuse nang jagi man omo gubui de dalla de genuine de paper borob जों tini oro जों information mai ne sumya for protest kha tini chini tribal welfare minister bobu sungno saka bomono nainai bobu to na hoya omo place ka hanai थांनाय नि बरनि जे मीटिंग गो अमो प्लेस का टूरिज्म डिपार्टमेंट होइते जे कन्फ्यूजन कनाय रना जों क्लियर खानाय TSF 1968 नि सिमे सिनि कल्चर नो हिस्ट्री नो जों प्रिजर्व खायगन सिन दफानो यूनिटी खायगन बागै जों सामं खाय फैतो जों जीवनाव फानो जों दफानो सकागानि अराय पराय खायगन जों TSF खरांथि साय जे कन्फ्यूज नां तंनाय जे पब्लिक जेफा तंथों जों अपील खायनाय निरा कन्फ्यूज नांजोगदि अमो गवर्नमेंट ऑफ Tripura ni safe ongi tongo जों amono no जों protest khainai te TSF je mansa boro amono mothai gang ke TSF siring tonglak te जों jotono appeal khainai to all the people of the state te jotto social organization te jotto organization जों appeal khainai ni roksono support khagen bagai confused jang ke ni roksong bai kerangdi जों te clear ke जों ni rono sawana jamia kaisa social media nong bane khoroksa Tripura mo thane MLA Ranjit borong ganang MLA Ranjit jabo bo no allegation khai tong amo kono ungya bo মন্ত্রী ro kok saka o hai kono মন্ত্রী cabinet ba pasung ya ma hai sai tong ar or kono ষড়যন্ত্র খাইয়া নাই tongma se mono thanjana saka nai ma si ama no allegation khai tong amna tei nung tamo nung reaction ro namar bat naidi TSF to angti sing samhai 1968 ni simina sini teams to united we stand divided we fall jung unity sinaige sini history no sini dofano sini culture no TSF si mothangai tathung dora phaito जों के asuk de TSF जों dofano sakagan bai जों khorang ti sama kalai khana mi apar जों information magaina जों movement ma khai khorang matis kami apro kha khaiga जों TSF no first aware khainai khorang ti sanai o je incident ng tongmani जों TSF no khorang ti saka tabok MLA minister borok assembly wa asok borok step kang siganang mani political organization borok step kang siganang mani tangai जों TSF o step mana kana जों omono sanai जों thansa naige sakang bonaige tak bonaige boni bagai जों omono clear message roga nainai जों kebona sakaga naya but जों dofani bagai sini student sini history ni bagai TSF sam khaine thangnai je mansa जों saktarnai boni bagai public rok nirok confused ta nangjagdi omo genuine government of Tripura boro amo touch group na yapaganai tongo amon bani TSF khorang mati saka जों tini minister malaika haifana जों tebe obo जों member na yafanai जों public na appeal khainai ni rok support khaidi ni rok keboni kok bai ni rok hanang obo tahnai confusion ya gai जों je khai tongmani ni amo cherei naidi minister MLA ja phangtu ni rok amo sithai ni rok sikhang ke si ni rok ni support tong ke o movement success nai ta mane Ranjit MLA Ranjit chamane amo folsi
bo samale falls tani hamale Ini mantri se sai tong মন্ত্রী বনি যে সাকবাই থাং সাকা yes omo place inka haifana borok handover khaya koin saga but omo proposal thangjak inge borok agreement ok sign khana boje samani mote inge tabok khoroksa sitting MLA Bos sia. boss isia inge ang bono koinai nung cheri naikhe sanai bo angbo khanaka bo chini honorable minister chini borom ganang ani mes day Susanna Chaudhary bo bai contact khai kanai saga but still then kha kai bono proper information maliana sung koinai amuna TSF sung genuine information mai nas movement khai tamu tini minister bo sakbai thang saka bo nainai o je issue no bo naigei tama khaima bo sakta nai sono amuna kogro Tini kaisa politics leader abara politics organization kaisa YTF ne kaisa diploma thane organization ni kaisa bodol lok bahanya DM amna tuyei deputy central night amna tuyei khan nungta bono message namuso ang borno best wishes ronai khaidi sung khorang mati sanai sung TSF to sung mi afro sung siroi rakha public no te appeal khai ka government no bote public no sung aware khai rakha tabok jefa organization mo khai theng haifana dopani hamkran ma sung TSF bo loge tongnai tak borono koinai nirok je kaha ke masa khaidi mebrane ya party haifana jodi tas group ni yago thangkha angke sung o mu pa rakbo sung politically sung naige political benefit khaiga thangka amole dopan bo hayang nai haifana sung koinai o je samung mathak jaga ni bagai o je Pushpabanta Palace amo history ne tongthong museum tongthong culture research center tongthong amono chini appeal tongnai government ni thani te public ni thani te jot organization so amon appeal khainai so thamsa ken khorang mati sanai hanai hamba